Hata wao wananichekelea. Wao wanasema ati wanakunywa chai. Wagoje, siku yao itakuja. Kwanza huyu mwenye ananitukana, huyu wa Kameme, huyu ananitukana. Yeah. Baba yake aliniletea huyu mtoto, amemshika mkono hivi. Hakuwa anajua Nairobi. And I speak that with a lot of pain. The father brought me that child. Amemshika mkono hivi. Akaniletea third floor, Sunrise House, Koja. Nilikuwa na shule inaitwa Smart Media Colleges Limited. Huyu mtoto nikaletea na baba yake. Alikuwa nalala hapa Nairobi under my watch for 3 years. Nikamfunza. After alimaliza nikampeleka studio yangu mimi, nikampatia kazi. I employed her. Mimi nikam-employ. Now that she has landed in Kameme and she's successful, she can now abuse me. She can now ridicule me. She can now bring me down. By the grace of God, one day, that girl will pay. Roja. Ndio cio. Koko mire na no igwo ria ngicambite no igwete ria njambite ati wandehira na yobi unyitete guoko ngiheo irio miaka na na ngithomithio kirahi na ngiheo wira. Riu reke ngwire. Ti master tu. Uma riria thino yombirwo mukuida iguaga ciigamba. Dina mundu wa kuruta mwana kiriri ndware Nairobi itari na nyeni. Kai ndakwire ngiriuka kana mundu tocio ri ndarore kuria atereire makinya ke mundu atonaga ka ngirabu yake korage tuweka njorwe Kameme ri wa kwa maguta ri bona hakukua na complain riu mundu yake na ri kegwathia gukothia ya gutangatha ya miaka igana nigetha uriteirwo. It is so unfortunate. Very unfortunate. You know, Nairobi way back in 1975. And I was working with the Kenya Commercial Bank in Kenyatta Avenue. And you know, kwa ona nyezi gukoro ciebegi ni andu gutara. Riu ni nyeni ndakiagite kweri cia kuhota ku maintain my daughter. Akora tweka na bithi ndwarihire. Riu na bithi ri aramurihira mundu arandihira mothe bithi eu. Tondu uguo niguo andu marathie makariganirwo ati thino ndirenda kwihurwo githuri. Mundu ni acoke Kikuyu, aria Kikuyu mathiko-ini maithe wa Kimani wa Icung'wa, one haria atereire kiria. Na by the way, angikorwo ari kuu Kameme ri kai mugaga atia kai ka muingi, you just say what the people are saying. Mwacokera uguo ri, what is the big deal? Aterere nie ne ndaheirwo irio miaka na na ngiheo wira. Miaka na ri ona riu ri do ona maheni mangi ni metaga some just 5 or 2% intelligence. Andu aria arariria ni andu agimana ni andu maramenya nduri mundu ucio titata guo ti mwarika ungithie kuheo irio miaka na wiu. Ile ko ti kwenda ku advertise. How somebody is not even using your brain. Ni na go test our intelligence. Ule ndio yaga kuyanika oguo. Andu aria mararora mitandao eo ni andu mathiete cukuru na makarikania na mwalimu matiikaraga dirisha-ini. Ni andu meguhota kwina mone who is cheating who. Wa kana noroiga uma na kihoto ndukana henanie. Ndirori aterere Roja. Wewe ni warihire bithi cukuru kana? Ore hata na riu waikaraga aria vigitiri. Vigitiri ni guo kwa hostel ya iretu. Kari ha hostel. Gari ha hostel, gari ya ruzi na kwanja yathiaga full bank check. Nyeni ciothe. Ciana ici ingi ciaku wathomithagiria ku ici nguru. Riu ici nguru itigithiete university cia Kabarak. Private university. Ciothe tikarastibon. Na ni ndiraheo irio. Wewe na niwe tuite maminyo utarahota ona kuheo irio. Wa mbere wa mukira university ka computer science private university. Ona ndirori wa kere ni Steven Keruba Kabarak University found marketing and finance. Ndirori aterere Roja. Riu wacio the dual private university ne muoni gukuhe irio. Ni aratara kona private university na ni atore fee structure ciaria membere yaku. Kabarak iri hagwatia. Eke malabu macio acoke athie kwa athamia kanua hau kwaje cia kwarĩrĩra Roja.
Ndiroria by the way we ona nduri na thina mundu arenda guthakira no tore athie guthaka na aciari kuria riu ni wa gucambia muciari wa the caliber of Roger 73 years old man. And it's still getting strong. Wale tihende odagari kwa maguta. Wale tu was like not a big issue. Atere Roger. Wera yo ni ndari hago kana niwe waheaga irio. Indo mundu mothe githe dia kitu na kinya pocket money. Inde twatora haria brass plate o yagana ni mo gikomio. Tuoka guko he. Andu aria mwari nao ku makirio muoyo and they can even testify.